Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sayich olehil Choacue at Cosquitzin, Ninkela Kulwal Sahunchik Rehel Solok Salisantilhu. Chirul Gutanain, Chirul Shamanain, Jokochit Solok Chirish Hunchik Leka, Solbal, Linash Kabain, Eb Like Tiki Bankre. Salihu, segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nakataulika versículo, re li shamana inut nasche. Shba nakhmukoli shikwakta, shkamatani chakrik in li Dios, haban li shkakub kachol, li rahok, ut kuyuk ibi. Chiru li shamana in yokochi atinak chirish, eb li shbenile plakbabane li ke tiki bank ut li ke kamuk li kabe sali babal. Chiruli shaman in jokochi atinak chirish ebli oship chi sah al manak ebli oship chi queen liket taulimank aran Babilonia halach Sadrak lach Mesak utlach Abednego hoke kehek joshkabaeb tinik ischolop chiku reta katauru li nashtieke li capítulo 13 relihu Apocalipsis. Abanan sashji manak sashjang chishkhuni li chakilalain liqago Jesus toqnashtiq kuiqe toqnashtiq kuya naqwan misachach ol chiko shlakchan pa li Dios utchina pa bakwilain lishkholomi liqatzol balchiruli kutanain nashche Daniel capítulo 2 utlina le relishtzil alrish li esilal chirish li profecía. Li profecía hain li nakatausa li capítulo 2 relihu Daniel haan li huwal nimdanaguchik li shkwankilal li nakatausa sa chishkoni li santilhu. Kachinchik ma kwakib sentuchiap rubelach li shkolonik li qakwa Jesus. Nak li profeta Daniel kishye chanru naktol raqiq li ruchichoch. Chalen naktoh kwankeb chak aran Babilonia chirishaan shnume li akwa behiomeb lach Medo Persia, lach Grecia, uteb lach Romanos, toch saeb likutank anakwan. Kabiak linashche Daniel 2:43. Ho nakshaquilich ich, shlak abahom rib rikin liseb. Ho kanakwi eb lach holominel re li akwabehiom. Haantesh kamat krib sa atin, aban inka hunahak lishcholeb. Ho naklich ich, inka nash hunahirib rikin liseb. Shkakerretal chanru nekesh banuli tenamit ebli akwa behiom nekesh sumubat kribe manakli ralashk akholebrik in li khalaneb shtenamit rerakhsh ambal ribeb sa usilal rerakh nakuna haqqeb li chol zash benchich khuni li ruchichoch apan mukuna ruanta nakatimpo kakwi chirilbal li capítulo 2 relihu Daniel chalen sali versículo 31 toch sali versículo 45 li versículo 32 nashche lishkholom haan tsakal or. Eblishtel ut li resh chol haan tsakal plat. Li rush sa ut lishtirish haan anchij. Ebli ra haan khunes chij. Ut ebli rok haan jikhach chij. Ut jikhach seb. Nakyokat chiril balaan khun lipek elung chak sa ashnaach. Chima khun kito chok chakre. Ut kolnak chirok li khalam u. Ut kishkok putsi. Ruchih ishtiochi adinak li capítulo 2 ain. Chirish khun li khalam uch li kishmat li qawa Nabucodonosor. Ut kich olobak chiru shpan li qawa Daniel. Karunash khalam uchi heb li khun chirakal li tsehkwal li khalam uch li kiril. Shbanak skakeretal nak khalang li chich kubam bilkwi. Chalezel shkholom toch saeb li rok ut li ruukheb li rok. Kabiak li karukishtie li qawa Daniel re li qawa Nabucodonosor. Yokin chirilbal li versículo 38 ut 39. Laat li kholomech or at akwabech. Mokonchik ta akwaklik chak khunchik akwabechiom. Aban kubenakak shkwankil chaku. Ut chirishaan ta akwang khun rosh akwabechiom ho li anchich li tataklang sa shbenchish khunili ruchichoch. Versículo 40. Mokonchik ta akwaklik chak khunshka akwabechiom hual kawakrib holich ich. Kama lich ich nashputsi. Ut nashke chishkhunil. Ho kanakwi tishpanu li akwabechiom an reheb chishkhunil.
li tenamit shiu li yo chishtieba li shaqik magaq li oshloq rikin li akwa bekhyomain li qagwa Dios kishkut besi chiru lach Nabucodonosor salishmatk lishnimal ru khalam uchain li kuba mil rikin khalang chichich kishkut chiru li karut kulmanq challenge salish akwa bekhyom li qwa Nabucodonosor toh sashaqik li ruchichoch kikutek chiru karuta kulmanq ut karuheb li kwankilal li tenum kheq sashpena ruchichochain toh retal naqlich inapik lishqabi sali capítulo 2 li kitochok re li roq li khalam uchain li kish utsi li kirisish kwankilal chihunkwakil nash khalam uchi lish akwa bekhyom li qagwa Dios ma khunchik kwankilal kwanq chirishaan haqiqretal li qagwa Dios at kaskuitsin moko kahta ku nash naw li karuta kulmanq sashben li ruchichoch li nashkesh sayli qacho li nashke qoy beniyom an shnaw banaq li qagwa Dios tokhyoh be kuichi qilbal tokhyo chish beresinkila ruchichochain chalen tokh sashtaqik maikana sawla chola atshnaw balnaq sashchi chish khuni li railali yogo chish kulbal li qagwa Dios tokhyo chiqaten ankil badio shakwe naqshinago chbeni chiruli khun kamukain nakatkoy beni sakhunchik li qaqangel